Speaker, I support. Ngana kuna timunini uangabana county ni Meru rano wene ndio atilete ministry ya ugima nedirete akiara kia manto igi murimo ya Cholera yuraidirete nindi yokioneka kiaria nindi natarerete barabonde bedera bakiru era mekano ya barabara bedera bakire county bukenda kwebukana na murimo yo mudhuri murioki kato echio. Kuringana MUTUMA ntoithinkia ura munini wa ngavana ndene kaunti ya Meru na no rungamite rwangiro ngima mwiri muthiro na aru akiaria awite antu 14 ndene kaunti ya Meru ni bonekene bena dalili murimo wa Cholera ala batano bao baragwati murimo juju mbana babwe no monandi no kurigitwa sibitari ne na netwethirite twina antu 14 barabonekanite bena dalili cia murimo yu 11 ni bakurukerete sibitari cietu a Meru, batano ni bathimirwe na bethira bari positive lakini batritwa kana babwithirwa treatment na bana na sibitari cietu ni muntu umwe umamiku na kuringana MUTUMA ntoithinkia awite ntiko inkaithiri kwina biatho bibingi birandene kaunti ya Meru na undu bombo tuma murimo juju wa Cholera joka umbuthuka kitumia kuria andu betho bakimenyera ni tukumenya kiumia kithiru ni turari na 3 major events in Meru. Kimwe kia beatification of Maria Carola kia Catholic Church a Kinoru on Saturday. Ni twari na a mega graduation ya Kenya Methodist University a Meru yari na antu ba all corners of the world. Na ni twari na event yetawa ya amapiano event ya music kwa vijana neone attracted a lot of visitors in Meru, and I'm informed by professionals murimo yuno yurie wowe okay wena yu otaramenya no ayetwe up to 14 days kwa ukuma Saturday 14 days itera koroka tumenya the amount of contamination, God forbid ira yomba kwithire karikite Meru nonto bwa the number of visitors baratware na bo last week na nari naritite mukana kira antu bara bakwendirio barabarene bakiwo ndibonekane abu mankana murimo juju kathira na kinya ju athira no monga bone mabisa bogi mwa mwiri nikenda bomba kwerekithiro bagita ngugiji. Quite a very delicate period that we are in. Itobatire kuimenyera na tugaikaria turi antu ba Meru ko une nkoromba antu beto bara bakuria uchumi kana baraba kotega uchumi na barabarene through vending of foodstuffs kindly bareke nonto ne yitare atari turi mwanka tuone murimo yoyo konia, then from there bo seek authority from the relevant officers and offices nikenda bwirwa how to do the business. Nkiripotra Uru TV Bitamuthuri Murioki.